Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. And this lecture day chip memory and magnetic memory. Chip and magnetic memory. Second lecture day the chapter number 2 class 11. The two number ki introduction coach introduction ki. Computer memory is a pair as far as its manufacturing is concerned is divided into two types, so chip memory and magnetic memory. Number one chide matlab is a compare is a manufacturing concern chide samajh computer is manufacturing matlab है computer memory की साजिगी तो दो टाइप की साजिगी, यो पर चिप मेमोरी की साजिगी और बल पर मैग्नेटिक मेमोरी साजिगी, मतलब यो पर चिप मेमोरी की जरिए से डेटा स्टोर कीगी और बल पर मैग्नेटिक memory की जरिए से डेटा स्टोर कीगी, ठीक है। Number one is chip memory. A chip or microchip is a small piece of semiconductor material, usually silicon. Chip या microchip जमूं से यो small piece of semiconductor material. Semiconductor मतलब दा चीज़ जमूं से करंट से की देखें ना न पास की, ठीक है। Material usually silicon जागा तो सिशे हुई silicon होते वाले शी. A small circuit called IC integrated circuit is embedded in it. बल्दा च बदी किसी जमूं सा a small circuit IC integrated circuit is embedded in it. बदी chip किसी जमूं सा integrated circuit से available जी. A typical chip contain million of electronic components which called transistor. बल्ला च दा chip चिदे पर कोटो component मनी सा जागा तो वाले शी सिशे transistor. और ट्रांजिस्टर मंग वेली मतलब दाजम से एम्प्लीफिकेशन के टिक था मतलब स्विच ऑन एंड ऑफ की 01 मतलब स्विच ऑन की और ऑफ की, ठीक था। और दाशन दाजम से करके द एम्प्लीफिकेशन का होम की, ठीक था। It extremely complex and small module uses a computer memory or logic circuit for microprocessor. यो मतलब द सिशे extremely complex मतलब चिदा नदी का manufacturing चिदे लग जाती ग्रांड, ठीक था। Small modules use as a computer memory or logic circuit for microprocessor. Computer memory small modules is a computer memory or logic circuit for microprocessor. Small module next हम से small module, ठीक था। Use is a computer memory or logic circuit for microprocessor. Use as a computer memory दैस हम से की इस्तेमाल की logic circuit या as a logic circuit microprocessor की इस्तेमाल की logic circuit मतलब दा चीज़ बेस पर में मुख्तलिफ condition different condition की दिए मतलब among logical operation form को, ठीक था। दी की next युबल concept रजी आता है logic gate. Logic gate inside implemented the circuit पर integrated circuit ही चीज़ दा हम से की situated पर CPU की inside situated. Next is chip memory manufacturing technology. Chip memory बकम से की manufacture की जो मतलब दा इंतहाई sensitive place, ठीक दा तासो को तले शी दी जितना मतलब दा picture तासो ले शी मतलब चिकला यो chip memory create की गिनो दागे तो पारा high machinery जो बंदा ची दा मुख्तलिफ pages ना दा की theory की आखिर में base mind दा create की A chip is a manufacturer from small silicon wafer. Number one चीज़ chip चीज़ में create की silicon wafer. Silicon wafer मतलब ची silicon और कोटी टुकड़ी सही ना कट फ्रॉम साइज एंड एच विद द सर्किट और दगाशनी द पुरकोट सो किसी की कट की और दगाशनी अगने पास सर्किट की अगने सर्किट बे सजी, ठीक ना। अब कम से द पसना सजी की सिलिकॉन सजी, ठीक ना। It use metal oxide semiconductor technology और बल्ला जमन सा metal oxide semiconductor technology से कई इस्तेमाल है। metal oxide मतलब दा metal से कई गर्मी या बे दगाशनी metal oxide बे next material अगर से की the conductor मिलावी की और दगाशनी दागिने first चीज़ यो chip memory create की। The current stage of the microchip development is very large scale integration. और next दा नन सवा चिकम chip memory साजी की very large scale integration दे पारा पकारी मतलब इंतहाई high scale माने यदि integration की, ठीक ना। तो कतली मतलब जमन से chip memory चीज़ इंतहाई वाला यो मतलब इन एक से chip memory चीज़ जमन से दस ये suppose chip memory कोटेशन memory ने बदे कि इसे high amount of transistor पर की तो जो कोपरास का transistor पे यो chip memory की सेवा जो मतलब आवन वाला से powerful है, ठीक है। जो मतलब CPU जमन से transistor का ज़्यादा जो आवन powerful है तो देश की किल्ता वची the current stage of the microchip development is very large scale integration. Very large scale integration मतलब जो बड़ी ज़्यादा मकदार माने सके इधर chip memory मतलब द ट्रांजिस्टर से कई यूज है कई, ठीक है। chip memory are very fast as they have no mechanical moving part but they really electronic current माने से कई relying कई, ठीक है। और बदी के समझ से mechanical part निश्चित है, ठीक है।
Next is some example of the chip memory number تاسو په د right side باندې تاسو ښکاري مختلف رامز شیپس د غون زموږ سری چپ memory دي دا ورکوټ سرکټ تاسو ښکاري د ایکچوال کې په دې کې زموږ چې دا انټیګریټډ سرکټ دي او په دې انټیګریټډ سرکټ کې انساید زموږ ټرانزسټر اویلیبل دي example of chip memory included main memory RAM ROM and caches هم زموږ یو ټایپ memory ده next راځي ان شاء الله په next upcoming lecture کې موږ cache هم explain کوو flash memory, memory card and register. Register inside CPU availability. The inside CPU मतलब microprocessor. Special purpose chip called application specific integrated circuit हो. Application specific integrated circuit मतलब चिकम chip ची the special application the पर special application the पर सजीगी. Example जमुन सा मतलब automobile शो ठीक द automobile शो द कशन home appliance शो appliance شو دغه شنه ټلیفون شو نو په دې کې هم زموږ څه چپ میموري لګي کنه په موبایل کې زموږ څه چپ میموري کې دغه شنه په ریډیو کې خپل چپ میموري اویلیبل دي ادي نه علاوه مطلب کور کې تاسو واشنګ ماشين وګورئ پاکي مخامخ یو چپ میموري څه شي یو چپ سرکټ پکې اویلیبل دي نه علاوه مطلب په گاډو کې تاسو وګورئ ټیک د چپ میموري بس یالته ایگزیسټینګ کوي ټیک ده یا کو پرس کې تاسو کور کې مطلب د کچن کې چې کوم مطلب د سولر سیستم یا مطلب کچن کې د خوراک د پخولو کوم devices کوم ماشين نه پاکي هم زموږ سره مطلب چې یو ټایپ اف چپ میموري اویلیبل ده نو مطلب هغه تاسو سپیشل پرپس چپ هغه ته سپیشل appliance specific integrated circuit ASIC وته also used in automobile home appliance and telephones next زموږ سره magnetic memory نو A magnetic memory core memory was widely used from 1952 until the chip memory began 1970. No, the 1950 और the 1970 पूरे magnetic memory इंतहाई fast में अगर वैसे किधर इस्तेमाल था. And based on the simple idea core ring of magnetic material, but base simple idea में जब से so सका base counting the a core मतलब ring of magnetic material से suppose हम से ये ring counting था, but there ring क्या वैसे शाम magnetic material دې مطلب دا چې دا کوم میګنیټیزم چې دی وسی موشن کو مطلب کویکلی به څه کو کویکلی به موشن کو is circular په نو دې نو میګنیټیزم کریټ کیدو ټیک دا a magnetic core can be magnetized clockwise or anti-clockwise او دا شنه کوم magnetic core چې دی ټیک دا لازم سم magnetic core دی کنه نو مطلب دا چې د ور کوټ انسر ور کوټ تینی ډاټ سی هغه څه کوي په کلوکوایز یا په انټي کلوکوایز هغه کې څه کوي ډایریکشن کې موومنت کوي representing 0 and 1 او دغه شان په دې کې به څه کیږي 0 and 1 فارم کې ډیټا سٹور کیږي 0 and 1 it provide non volatile storage non volatile storage دا ټیک meaning no continuous power is required to retain the data continuous power د لپاره require نه چې څنګه ډیټا سٹور شي د لپاره ټیک ده کو پرس کا مطلب یو پر ډیټا سٹور شو نو په کې لایف ټایم ډیټا صحیح په دې کې موجود وي next is some working of magnetic material now a magnetic memory store information through the alignment magnetic memory information the alignment through my store के ठीक दा मतलब data dimension की write की a small grain and magnetic material the come small grain ची the magnetic material की पति वाले data से शी write शी once aligned by external magnetic field चक्कर मतलब external मतलब the बाहर side ना देता शी ये power provide शी electricity provide शी मतलब ये magnetic field the बाहर side ना what शी सदा the memory ठीक ना the पति की data से शी create शी the information remains stored for long period of ocean information पति किसी की long period पर store की the principle is used in a hard drive magnetic tape storage the principle piece कम से किस इस्तेमाल की hard drive किस इस्तेमाल की और कम magnetic tape चाहिए मतलब कम storage चाहिए पास की ज़मीन से की इस्तेमाल की ठीक है ده زموږ topic so working of magnetic memory actual کې زموږ څه मतलब یو short topic دی خو دا په further اور کوټو parts کې divide شوی دی ټیک ده دا manufacturing یو فیکټری دی چې په کوم ځای کې مطلب سیلیکون مطلب چپ سیلیکون نه چپ میموري کې کریټ کیږي او دا شین د زموږ ورکوټ شنی چپ دی اوکے thank you so much